ibe tingchua ilung ta pen mena marasam news ka dei rensa zeme ko na pungwangai de lei China kadege na mai ka ke babam ka chamam ge tingrui hang bi de ge massive flood haduina mi sang zabam leba anwine chile Scientist ramena saze machi ki melumena saze ai ge tingrui be je tingkum chang ke chi lunghang di bege na mai ka ke tingrui gum je ruige maklei je sale China State News ne saze I think Ruchi sangze haduina wangene mina hang cruise ro ka chai di le jai mina lak ke si medu a panui ki gene ten biadara to de le ja sale I the Zhenghong City Central China Henan Province di ke je langkai mai ge tingrui song mak bambi de ge mina ki me subway ke dei kang bung nu ge ne train rame te che bambe hadui gwe che gri rame du te dolak ti je bam de le China Meteorological Department ne saze Germany ge te ti be chaka ke tingrui hang besu China ge tingrui mile je sale Police ne saze Zhengzhou City Central China ge tingrui chi sangje hadui ne gri ramedu pungtu kam ne le je sale ai je na mai ka ke China ke de ge tingrui so ta di je tingrui ga be ge ne mara me tin sia kam ni be mi de le Zinai indi ke heze langkai ket mage International Olympic Committee minna hang creaming executive board ne wangrai rabe Summer Olympic tingkum chang na je himru ko nagu Olympic Australia Brisbane gene kan thaugu le je hetpet kai de le International Olympic Committee gu President Thomas Bach ne sapet kai je Australian Brisbane wangrai rabe Olympic tingkum chang na je himru ko nagu Summer Olympic host gu le je pnoi gu hde dambam gene sagai de le Pakana betu je India ka dei gun samara sam news ne puwangai de le India ga ralang betu je zinai indi ke je lang kai ket mage nruigu rarit bird flu gine minna hang ket aims rehu ki gine chai di le je sale Tingkum ket rahang man na point All India Institution of Medical Science rehu ki ge indi ke je lang no mage emitu ga je zinai na chai di le je sale Doctors ramene saza contact tracing pekidung me zai pakang kuhung mera medu isolation pabam ka chambaya kai zala le za sale Center for Disease Control and Prevention United States ne saza bird flu illness ndruigu rarit se pezet ka chambe peting te ze kan ra ko le za sale Bird flu apo hararit go symptoms and care mi pe bam sia mi pe rate mi pumramete zai mi nozu zai mi migram du gele ze ka chele Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhani ne danai indi ke heze langkai skui mai ge Uttarakhand ge clockbirds tingrui chi je tingrui velu ket kene tingrui be kene mina hang madai sai di me klak ramedu hadaugai raja hadau dam gaira Uktrasi Mado village me tet kai dele Chief Minister Pushkar Singh ne pnui je kyam gai je government na kangam bria ngagai gule je sale Union Health Ministry gu report sai suize India ga COVID-19 darit zinai positive test bed me chang hadai ka na za creaming zai COVID rari kina roza chai di me mina chang chum za high squeeze react squeeze de set chai di le naka te ze India longa COVID rari ne roza ba me active case na lak ma dai za chang sna za hat ke react no zai COVID kina mina chai di me react te ze lak ma dai za chang krete set ha ma dai za react set chai di le ka chele Union Health Ministry na saza COVID vaccine reho kapkai ni be kro hadai ke chelak reaction nazes rog medu kapkai nei je sale Central Board of Secondary Education CBSE ne zinai indi ke je langkai ket mege saze CBSE ge private categories le cinema class kreu na kreu ko no panuizi ba mlei na wangraba August 16 na September 15 nge exam tharai gule je sale Private candidates nai category chogu me CBSE school ge ke me sidu teti be class 10 na class 12 exam tharai lang pe jai pakna pe ge thapet lak me du the private candidates school Central Board of Secondary Education CBSE na saje namai kum regular student ki wang mahanga internal assessment gune result pe yule ja sale
State Health Department gu report sai suize zinai indi ke ze langkai ket mage Manipur COVID case ka chibe test pe pe mina chang ket hai chum jeng kai sna mina positive test pe le ai jan mai kumgu like ket ke hulang beri dele is a sale Naka tu ze COVID rarit kine nroz bomba total active case mina priyak chakham gai ze chang riak set ringeu le ke chele COVID rari kina zinai Manipur ke chaidi mete ze mina hang kriming chaidi le Bisnupur district kina hang Srok Infal West kina hang Chum Infal East nai Thobal kina mina hang Nana Chandel nai Churanchanpur kina mina hang ket na ka te ze Manipur ke COVID-19 rari kina chaidi mete ze chang ket ze hamadai jang kaimadai chaidi le za sale Bamboo traffic barricades relang betu ze Riana telebe traffic dang nam gaibe Manipur Churanchanpur district kina telebe kaidele Churanchanpur SP Srivanan Survena saje aize teti bekyuramge accident gine mina hamngu chadi change telega be kolei je kchele SP ne saje to sakmne luze gri thopi dige accident petele je sale SP Srivanan ne saje public megu samjai maning ki ivre me luze mini secretary kine lanba bridge sangba kai gulei je sale Nagaland Health Department gu report sai suize zinai indi ke ze langkai ket mage Nagaland ge COVID-19 positive test pe mina ha ket se mingeu du tu petle Dimapur ge na hadai mingeu Kohima ge na himresna Longland district ge na hanket Mokochung ge na set Mong district ge na hanket Phek ge na hanket tuition ge na hankre zai junhe vito ge na hangna ai COVID raret kine zinai Nagaland ge chai di me mina hangchum zai irai di me recoveries na hadai ket le is sale Kedai perege kan thoben sa mara sam news ne pungangai dele Los ro gold medalist boxing ge lubepui MC Mary Kom na India mugu hockey team captain Manpreet Singh ne Tokyo Olympic chumai tole pet mai ge opening ceremony ge India mugu pi pai te gulei je Indian Olympic Association na sale Zai India mugu wrestler Batsrang Punia na pi pai loi mai ge closing ceremony ge te gulei je sale Manipur Chief Minister N Biren Singh ne cheers for India gu sampui kangene Manipur Olympic athletes rame kan thako rame du tu milo zarangai dele All the best, Team India. All the best, Team India. All the best, Team India. All the best. All the best, Team India. All the best, Team India. Cheer for India at Tokyo Olympics. I wish good luck to Indian contingent. All the best, Team India. All the best, Team India. Best wishes to all the athletes representing India in Tokyo Olympic. Cheers. All the best. ai gine na mai gu mara sam news ka loi ga dele pe guys ang kinga ni mleng du to dele ngya za like share subscribe to gai lo